uGabhadiya woGabhadiya, inja yegame, isixhwanguxhwangu sento. Into ukuthi mangabe idlula otsotsi baxolise bengenzanga lutho. Amakhosi asukume ehlalweni ihlale yona. Ubaloyike loyo, umtsinsi wokuyimilela eBushbuckridge. Iyaqala kanje lento. Ubaloyi wantshontsha itekisi le endasi phela eKwaMadiport. Wafile engathi ugraduateile kule business yecrime. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaloyi wabuya itekisi lakhe walifaka emzileni wahamba yontshontsha elinye kayikayi koGoli koKayikayi. Wabuya waya koNdebele, wabuya waya kuphi. Ngicela ukukutshela ngekudala amatekisi wakhe bese egcwele umzila. Lapho ke ubese nepower esephethe amandla engasekho umuntu ongamtshena lutho. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaloyi wakhula wadlodlobala kwezamabhizinisi. Baqala manje abantu bamrecognize bamazi. Kungekudala ubaloyi bekasaneyinkumbi zeimali. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe ehamba ubesekakwe yinkabi, inqwaba, icrowd yeinkabi. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaloyi ngisho noma kuthiwa bekaye emcimbini bekuba inkabi zakhe eziningi ukudlula abantu abaze kulomcimbi. Ndlela le kade neinkabi ngakhona. Bekangathinteki. Bekangekho umuntu ongamthinta. Ubaloyi phakathi kuyena bekasafila njengenkosi yesigodi sonke esiphethe iBushbuckridge yonke kusukela le eHeavyview kuthi imkhuhlu kuye eBushbuckridge phakathi uqobo kuthi ithula mahashi Dwaslop uShatale Akhonhook indawo yonke biphethe ubaloyi mina ngiyakutshela. Amashangana amatsonga abaSwati nalesisuthu lesi sangale eBushbuckridge laba abasuthu labaseBushbuckridge abalobeti amapedi yonke into bisesandleni sabaloyi. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaloyi bekasiphethe isizwe bekazayibize ngenkosi yaseBushbuckridge. Amakhosi nawo bekathoba ngoba bekasaba asaba le inkabi nalama bodyguard abaloyi. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaloyi mangabe dlula endaweni mangabe ezohamba. Ngicela ukukutshela ukuthi mabezodlula erobotini imoto zakhe inkabi zakhe beyiblock imoto eziqhamuka ngala neziqhamuka ngala. Ubaloyi ayidlulele noma thi irobot libomvu akamindawo amele bani. Ngicela ukukutshela ukuthi mayazongena egarage ezothela upetrol ziyablock imoto ngala nangala. Angeni umuntu bonke abantu bayazi ukuthi manje ngena inkosi ngena iking ngena inkuzimalanga ngena ubaloyi. Ubaloyi bekathela ayi1 mase qedile abanye sebengasithala ke bathele. Ngicela ukukutshela ukuthi noma ehamba unezithuthuthu ezihamba phambili zihlola indawo ukuthi kwenzakalani lekuzonyathela khona inkosi. Mase kuba nezinkumbi zeimoto ezimkakile ezimlandelayo. That the way ubaloyi bekamkhulu ngakhona. Ubengashadile ke kepha ubezoshada nini umuntu obhizi kanje ebhizi eyichief einkosi yokuyibeka. Ngicela ukukutshela ukuthi bekayikhombela nje intombazana ukuthi lo mlethene erumini lami ube noma beyingane inqwaba intahantaha yoma beyingane kodwa engena umfazi engena unkosikazi. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaloyi as the time goes on waze wayibuza ukuthi kusizana ukuba inkosi yaseBushbuckridge kodwa I don't make any money out of it. I make money from my businesses. Waqala kubaloyi wathi wonke umuntu ohlala la ezweni sami eBushbuckridge uzokhokha. Ngicela ukukutshela ukuthi osoma business kungabe une-hardware, i-restaurant, isitolo, igarage bonke mekuphela inyanga beberenta kubaloyi. Ubaloyi athi umhlaba wami lo. Athi lo umhlaba enyathela kuona owami umhlaba. Amatekisi yonke into ngisho noma kuthiwa hlapha ngazi une-truck burenta lapha yakuyena. Noma kuthiwa une-chicken dust unani uthengisa amakina emgaqweni lo 5 rand owenzayo bekumele kuphume ipercentage yabaloyi uhamba uyorenta kuyena. Ubaloyi abanye abantu bebemzondile mase kusho ukuthi ubaloyi akatholakala indoda eprotected kakhulu, indoda engafinyelela umuntu kuyona. Ubexakile ubaloyi umphakathi ukhala ngayo umphakathi ukhala ngawo kodwa ungakhali out loud ubukhalela ngaphakathi enhlizweni ngoba nje wakhuluma ngegama lakhe or wakhuluma kambi wezwa or kwezwa eyodwa weinkabi zakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi the following day ekhaya kini kuzobe sekuculwa amagugu.
or mhlawumbe warefuse ukukhokha irent yakhe emhlabathini wakhe esigodini sakhe, ngicela ukukutshela ukuthi ngakusasa nje ekseni bekuvuka wena uqumbile ukuthi kanjani akwazi umuntu, kodwa kusalayo ulele phansi, indoda ilele phansi, indoda kuyocula amagugu ingco, indoda iyongcwatshwa. Angisho uyazi ukuthi kuthiwa akukho kuhlula amandiya. Ngicela ukukutshela ukuthi ama-businessmen amandiya ahlangana azama a way yokuthi adile nobaloyi. Kwasho ukuthi ubaloyi uhlomile, ubaloyi unezikhali, ubaloyi unezinkaba, abantu abaloyali kuyena, abantu abaholelayo, abantu abathembekile kuyena. Ngicela ukukutshela ukuthi amandiya noma esezama ukuthi amqumbe phansi ahluleka, ayesehlanganile wonke akhuluma, abamba ama-meeting ahluleka. Kwasho ukuthi ubaloyi inja yegame, uGabhadiya into ephethe. Ngicela ukukutshela ukuthi one of the days ubaloyelele hotel, kuqhamuka iphoyisa eli-1 lingene hotel liveza ibadge ukuthi ngiphoyisa kanje lihamba li-1 vela liqokile ngishena ne-uniform, liyiswenkele nje likhipha ibadge lithi hayi lize kubaloyi kanjani, hayi lidluleke inkunzimalangeni ke kuma bodyguard abaloyi, lifike limbopha ubaloyi lithi line proof yokuthi wenze kanje wenze in hayi ubaloyi vele a relax azi ukuthi inkabi zakhe zikhona vele they cover all the tracks zizomkhipha. Uzokhishwa ngoba uyasatshiwa ubaloyi, usatshiwa yonke indawo, angasabisha ngisho nomphathi stage amthele kusele ngeenkabi zakhe, bekazi vele ukuthi angelishona ilanga angeke alale ejele for that night. Phoyisa Mbumbulu ke lelo, phoyisa Ndini lelo, bekungasili phoyisa la ngempela. Lamthathwa kubaloyi lo phoyisa lelo, lamba leyo mnikeza izitha zakhe ukuthi zitike ngaye zizenzele. Ngicela ukukutshela ukuthi izitha inkunzimalanga zayibulaliso kwengane encane, zayihlinza, zaqeda umzimba wayo, zayophanyela leza ulahlela emgaqweni okwenja. Hayibo, yakuyenzakala into enjengaleyo ukuthi uGoliathi ashawe uDavide, isikhondla sendoda silahlwe phansi isinomi kanjani. Hayike lafika kusuku lokuthi uGabhadiya ahamba yobekwa endlini yakhe yokugcina. Ngicela ukukutshela ukuthi abantu babengajabulile kanje, kwakujabula umphakathi, kwakujabula isigodi, abantu bathi nansi inkululeko, sakhululeka amadoda. Businessmen bejabulile, wonke umuntu ejabulile ethi nansi inkululeko, sakhululeka amadoda. Ngicela ukukutshela ukuthi uGabhadiya phela ekhaya kubo weshiye uma nobaba wabalahla nje kanjalo ngoba ubaba wakhe bekayindoda enesandla, iyona indoda yamgqugquzela ukuthi abe yile ndoda le ayiyona indoda enobugebengu, indoda embi, ngoba ubaba wakhe bekanesandla eshaya kwasana ekhaya afika avithize kusukela kumakuze kuyofika enganeni encane, ngoba phela siyazi sonke we can all relate ukuthi indlala ibangulaka. Ubaba kaGabhadiya bekayindoda le engasukumi man, bekayile ndoda evilaphayo ukuthi mangabe ithole u10 into eyicabanga yicourt, into eyicabangayo inkambi zikaFaro. So uGabhadiya walahla kanjalo ikhaya lakhe washiya kwasani, wakha nje izindlu lezo nje izindlu zokuthi bahlale comfortable, kodwa beyangenandaba nabo, bekangayithuthukisi ngalutho impilo yabo. Ngicela ukukutshela ukuthi ngosuku lakhe lokugcina ke uGabhadiya ukuthi abekwe endlini yakhe, uyayazi lento yokuthi umuntu obulala ngenkemba ufa ngenkemba, uguluva ufa ngobuguluva, uGabhadiya ubulawa woGabhadiya. So in that day kwakhona imoto yaGabhadiya ebibiza 4 million. Iyona moto ke yafika wahanjiswa ngayo, yafika yabekwa kubo before kuphume umzimba wakhe ukhishwe phela usuyise emathuneni. Kwamele ukuthi imoto zakhe ke zidunyiswe, idunyiswe ke lo moto. Ngicela ukukutshela ukuthi kaGabhadiya abazi nokuthi imoto idunyiswa kanjani, abazi nokuthi ukhiye ufakwa ngakuphi, ngoba uma wakhe nje nobaba wakhe seloko wabashiya kanjalo akazange wa-improve impilo yakhe. Kwaze kwaqhamuka cousin thizeni nayo nenzondo nje, ngoba bekuthiwa la emotweni kumele kungene umuntu omndeni, angangeni inkabi. Hayi ke ukhazini ke loyo kwaba uyena koyidumisayo lo moto yama-million. Emva kokuthi uGabhadiya ke sebekiwe endaweni yakhe yokugcina,
ngicela ukukutshela ukuthi iy'nkumbi zamatekisi akhe ney'mali lezi awey'gqibile nani iy'nkabi zakhe zavela nezahlukaniselana nje zathi imbongolo idla le donsa khona. Ngicela ukukutshela ukuthi ngoba uGabhadiya bekangashadile, into zakhe ekudala egebenga abantu, erobha abantu, ehlukumeza abantu, zahlukaniselwana nje emgaqweni, zabo buhlapahlapha zaphela. Zaphela iy'nkabi nje zahlukaniselana ukuthi mina ngithatha lokhu. Abazali bakhe abatholanga lutho, kwabe yilowo moto nje le yayibiza amamiliyoni ayipakile lapha egcekeni, nayo ebebekade bengazi ukuthi bazoyenzani. Bagcine sebeyidayisa ngamanani aphansi, sebeyidayisa ngemali ephansi kakhulu ngoba bekuyimoto ekudala yapaka. Isizwe sasemkhuhlu sase-Bushbuck Ridge yonkana saphila kamnandi-ke, saphila ngenkululeko. No businessmen bakhona ukuthi bakhule bagrowe kwi-industry, ingasekho indoda ebahlokolozayo nendoda ebasabisayo ethi umhlaba owami. Namakhosi nawabuyele ey'hlalweni ngoba ubaloyi bekashaqe kwasane, eshaqe ngisho ney'hlalo zamakhosi. Bekuyena orana i-Bushbuck Ridge, bekuyena owenza umthetho, bekhale sakhe isicathulo. Iphela kanjalo-ke indaba yethu ebizwa kuthiwa uGabhadiya woGabhadiya. Isiyolala ibonene-ke ey'torini ey'landelayo. Okwamanje sicela ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms Buzz SA. Niphinde nalapha ku-YouTube channel yethu nisubscribe Buzz SA, naku-Instagram nisifollowe Buzz SA _ siyanithanda kakhulu. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo.